Sir, esteemed colleagues, I stand before you today to engage in a critical discussion on the budget presented by our Honorable Chief Minister and the Finance Minister in charge for the fiscal year 2024-25. This budget comes at a time of significant challenges for the state, demanding our careful scrutiny and decisive action. Humanitarian and economic challenges Raisasida Haukiba Tatara Manga Silabaktiba Tuganingdaba Irang Na Koi Manipurgi rises the liminary Praza Kudimakta Awaba Saiteng humanitarian crisis Tingnaring Agim Maraksida economic hardship so Koi Tingnari Asum Lambat Tanzasida rises Sigi Han Equigi revenue collection Adagi Chang Tungan Maram Singna Irang Sikak Natana Tungan Maram Sing Namaram Weraga revenue collection Handharakpa Aduga security and the relief operation gi expenditure Hengalakpa Sigim Matakta Kui Thakargi among the Tokiba hailstorm natural calamities of the Len Taba Luina Sing Sau Lakiba Hariva Sing Sina Mahi Marong Yumkai Lambi Tong Kayama among Ata Tokangi Sinasu Prazamakay the Awabagi Matakta Awabama Hapsenli. Loina illegal organizations singna Senkai Tungai Tobagi Chang Hengalakpa Tangdulitana Laibagi Fibam Uraktava Masina Prazamakay the struggling population the Hena Safupi Masigi Matanga in the Panzaning with the budget Seda Goi Putoreba budget Siamna Fazavama the Yamna Taganangai Oitobutabu High River budget Seda Koi law enforcement the Hena Midyang Changaga Santi Raksa Normancy Halaknanava environment conducive over environment ama uhenanava hotnava changbra ina khanje aduga welfare scheme and distribution of resources ke matangda aina panjaning base budget allocation da ngarai khoi honorable chief minister gi budget speech ta yawi khiba bharat sarkar gi oina so 3 lakhs crore khoi gi nupi obi sing amadi nupi masa sing gi makhoi gi welfare scheme da Kaitopasida Ikogi Rise Sum Soyana Masida Sarup Yauri Soyana Togani Hybert the Singbasing Tambikiba Luna PM Awas Yosnagi Makada Lupa Karo 3 crores Hidi Yum Karo Hum Hen was Sabigani Havas Manipurgis Yawi Havas Tambigre Siam Tagananga in it Tobutabu High River Nupi Websing Amadi Nupi Masa Singda welfare Gidamakta Tatar Evas and Pharmacy corruption free Oina disbursed on Bamakak Matautai and Kanzi Luna Chapchava Planama policy Mamramdi broad and undefined expenditure Ohandavida Akaknava policy Akaknava Kugi road map ama Yatuaga state government Sina implement over Matamda Makogi education sector da health sector da Amadi empowerment economic empowered Tonana Bohonabakanda timeline Saliva Sahi Lak have the 2024-25 as the Paikatka Tausiamna transparently Tobi Ananabagi the Makta policy ama Koi Semaning Bagi Pamba Pundukzeri. Adugai Koi Masida Panbay National Food Security Act Ketrigao Assembly Constituency Yoina Thani Pangi Pitok Tadana Leramba High River Sumba Lapse Singasil Laitanaba Matung the Sugum was a talk the Navagi the Makta Koi government Henba Miting Sangaga Asway was a cry the Swaykiban Havana Sing to rectify timely rectify to Raga Fangpam Topa Prazagi constitutional right Oiba Amadi benefit sing si Matamsana Yohonaba Honaba Tangai Fadavra in a Kanze. Employment and infrastructure development game Matanga Lakumatamda in a Panzanim with the Koi. Varat Sarkari in a so 20 lakhs youth Sahiyamagi Manunda Wese Koi skill Lainanava unemployment gi problems se solve to nanava employment generate to nanava gi damakta budget yawi masi Manipur da susoidan implement to gani haiba hogi budget speech ta honorable chief minister gi budget speech ta panbi ke masida ina haizaning made koi gi hairiba policy se implement to matam da natural farming da chief minister na panbi ki bada mention id natural farming to nanava gi damakta lomi sing da Mityang Zangba, Makoida Mating Pangba, Nachingba Sing Tobigani Haidana. Tobata Hairi Vasi,
ख्वाइदगी अखोइदा लौमी सिंगना थेंगरिबा समस्या से करिनो है कांदा मखोइगी इश्यूज मखोइगी प्रॉब्लम्स क्या ले नेचुरल फार्मिंग दो थोरप कांदा मखोइदा अहेनबा ट्रेनिंग रिसोर्स फाइनेंशियल असिस्टेंट न चिंगबा सिंग असी दरकार ले हाइरिबा सिंग असी टाइम फ्रेम द टाइम बाउंड अदुगा रोड मैप अमा येक्थोगा इफेक्टिवली अमद इफिशिएंटली इंप्लीमेंट तौननबगी दमकता स्टेट गवर्नमेंट मदुगी पॉलिसी अमसु सेमनिंगे एडिशनली मसिगे मथक्ता कोइगे ngarang honorable chief minister na budget speech ta panbiriba large cluster of vegetable production closer to consumption center haiba yamna thaganangai ne tawbatabu hairiba adum laba cluster sing large cluster sing ase kanana manage tawgadori bano karam haina support tawgadori bano haibadugi koi specific oiba plan di or policy adumadi uba phangde hairiba se sarkar na plan policy puthoga हाइबा क्लस्टर मखै से फजना मैनेज तो हनबा लोइना सपोर्ट तो हनबा अदुगी डिमार्केशन तौरगा आइडेंटिफाई तौरगा तोंगाना स्पेसिफिक ओइना तो हनिंगबगी पामबै फोंदोकसरी अदुगा इखोइ significant investment in infrastructure such as the maintenance of Loktak Lake and the Nambul River conservation project yamna tangai fadaba yamna maru oiba कहीं अखोगी राज्य से प्रजा खुदिमक कानब पीगदो सोई सोईदना कानब पीरगदोब कई खंगने तब तब अखोना इम्प्लीमेंट तब तौद्रीद और तब एग्जीक्यूट तौना होना प्रॉपर प्लानिंग मागी ओवरसाइट तुंग लाकदब मधुगी अफब फतब मखई फजना क्लियरली स्टडी तब लोना अकक्नब लोसलग सक्सेसफुली प्रोजेक्ट असे लोसलग प्रजाद नसीगे खुदोंग चाबदो फंगननबगी दमकता अदुमलब पॉलिसी मसु पुथोहनिंगे हौखिबा था खरसिदा इसिंग इचाउ लाकपा मतमदा इरिल रिवर गी अखोगी इसिंगी इमाई खंवांग मंखलकपना मरम ओरगा आइगी केंद्र खेत्रगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा सोई खोई इसिंग से थिंगबा यरंबा अदो मनाक नकपा मोल हिलदगी लेबाक लोबा पेकपा याखिदबना मरम ओरगा नुमित अदो अखोई इसिंग ओवरफ्लो तोबना हानखिदना थिंगबंगम हौदे अइना हाइजनिंग बदु हुजिकी हाइरिबा मोल हिल असे नोंमाइजिंग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया गा सु कनेक्टेड ओइदे डिस्कनेक्टेड ओइ अदुगा फ्लोरा फोना अमा फोबसु लेइत्रे हाइरिबा सुगुमलबा मोल हिल से आइडेंटिफाई तोबिरगा प्रिवेंट खोगी डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर से ngaktokpa yabado environmental conservation gi mingda खोगी लेबाक पेकपे यादेना फॉरेस्ट ना थिंगिबा अदुगा अदुना मरम ओरगा सुम इसिंग इसाउ सिना अमांग अता कयामा थोगनग्रे मसीदा अइन हाइजनिंग मदे खोगी स्टेट गवर्नमेंट सिना we need to balance environmental conservation with practical solution to preserve and prevent disaster aduga governance and democratic integrity ke matang da aina panjaning made khoige 73rd amendment the constitution of india gi makha da PRI panchayati raj institution makhai se khoige local governance taunanava amade khoige decentralization of power adugi damakta चलाई खिबनी तब तब मागी ताम लोइख्रब मतुंग लेबाकी लेरिबा समस्या हुजुजिक थेंगनरिबा कोई थोगनिंगदबा नुंगाइतबा थौदोक असिना मरम ओरगा पंचायत की इलेक्शन तौबा याददना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी सेमकी हाइरिबे एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी सेमबा मतमदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ओइना लेरिबा कोई मेंबर्स सिंगसना पीबा कोई रिकमेंड तौबा अदुमलबा मियोय सिंग हापगी मुहत आर्बिट्ररीली सिलेक्शन हाइदि मागी रूल गाइडलाइन लेतबना मरम ओरगा रूल अमगी मखादा सिलेक्शन तौखिदबा सिना मरम ओरगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ओइरिबा एखोयगी यामना चावना इंटीग्रिटी दा अमदे एखोयगी हाइरिबा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दा अंडरमाइन तो हल्ले मसगुंबा सिंग से थोक्तनबा खोइना स्टेट असिना थबक सिंग पैखत हनिंगे लोइना लोइनाना एखोयगी लंबी थोंग सेंब लोइख्रब लंबी थोंग की बिल सिंग मतम चाना पिथोक पिदबना मरम ओइरगा चौखत थोरांगी इंफ्रास्ट्रक्चर की रोड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तोंगान तोंगान ब लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर दा अपन ब ओइ मसिगी मतंग दा बजट ता अहेन ब स्पेशल पैकेज नत्रगना अहेन ब होइगी तोंगान ब केम थंबिरगदी यामना हेन खुदोंग चागनेना खनजे अदगी खोइगी यामना लेबक थीबा मना एकोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ओइरबा एकोइना
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯡꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯥꯟꯁꯦꯁ ꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯔꯁꯨ ꯍꯜꯂꯛꯇꯕ ꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ influenced by external political interest is a matter of grave concern. And Honorable Speaker ge puknin chingsanjaraga ikoi elected representative oiriba members singi ikoi ge district administration na ikoi da lack of cooperation leiriba se masi cooperation pinanaba hainningi amadi resolution lohonningi. Lastly, the fiscal deficit is estimated at rupees 1526 crore, which is 3% of the GSDP, and the total outstanding debt as a percentage of GSDP is projected at 35%. While these figures are within manageable limits, we must remain vigilant and ensure that our borrowing is sustainable. The government should present a clear plan for managing and reducing our debt in the coming years to ensure long-term fiscal stability. In conclusion, while the budget presented by the Honorable Chief Minister addresses several critical areas, it is imperative that we scrutinize the implementation plans and ensure transparency, accountability, and effective execution. Our focus should remain on inclusive growth, ensuring that the benefits of this allocation reach every citizen of Manipur, especially those who are most vulnerable. Thank you, Honorable Speaker.